Bafowethu umtshali eDumbe lo wenkulumo ezakhaya inkulumo engosimende. Bafowethu nesimemezelo sincane nje siphuthumayo esidlulayo futhi. Emva kokuba ngilalele ulive kaKhuzani wangomhlonje agcina ukuba nawo. Kube namagama nyana angihlabile kuloya live. Athi kunabantu abahlalela ku TikTok bachomelane ebese ngazathi bese kuyandlulela ngale chumeli begcine bekhuluma nezinto ezibulala umsebenzi wamaciko. Wasechaza ke wathi uma uzofika uthi ungifice ngidayisa amagunya uthi lamagunya lawa ayabheda ngoba anotsawu oluningi na amagunya right. Usho ukuthi lo muntu lo ogeje nje amagunya weqisa uswayi ngosuku olulodwa sekumele ke manje ahambele ngama customer abulawe indlala afi umndeni wakhe uzulambi phela ngenxa ukuthi nje kwaba nephutha ukuthi usuku olulodwa wageje usawode emagunyeni lapho wabamningi kakhulu noma awangababikho bese uthi wena no amagunya lona vele ahleze bheda hamba uthenga la. Leyo nto leyo ingithintile bafowethu ngoba nami ngingomunye wabantu abathanda kakhulu ukutalapha noma ukubhoga lapha na ku TikTok yabo. Angeke bafowethu mina ngiyelana le kumnandi ukubhoga nganza kwe nina ni understand le imnandi mnandi yabona ngiyakhumbula nje ngithi ngelinye ilanga iqhawe liperforma ngensimbi ice cream bahleka abantu yabo ngoba mnandi but mangabe umfowethu sephumela obala washo ukuthi izinto ezikanjena ziyawucindezela umsebenzi wakhe ngandlela thizeni lapha nalapha. Bafowethu kuzomela siyilungise kancane ngale ndaba. Lento sayiqala ke sasibaningi kwangabalandeli bakhe kuyithina ngala yabo. So nabo besho something ngasisho something. Besho something ngasisho something. Yagcina iphuma ke esandleni. Kwagcina sekunabantu abagcina befaka nezindaba impela engasangene kakhulu bese bayongena emakitchen naphansi kwegate impela nasemahotela la umculo ongangeni khona yabo. So ngiyalibona lelo qhinga into embi kakhulu vele ukuthi lento sigcina escalate iyofika endaweni wrong but thina bewukuthi nje siyayibhokela qha la khona ligejile lapha ne stage liphimbile ngawo enganawe iqhawe lakho lapha na lidlumzela kaKhim ngiyangibona iqhawe seligqoka ama track pen lwafasta lana yabona bese lidlala ngesisu ngithi mina lidlumzela kaKhim. Ngidlalela nakhona kwangasinto personal leyo ngangikhuluma vele into eyenzekile ngani mangiyibuka ngithi hawo iqhawe la ngikhumbuza uKhim ke maperforma kanje yabo kungasinto personal but for the fact ukuthi izinto esisho eziyiningi abantu bagcine bekholela kuzo noma bekholelwe kithi begcine sebecabanga ukuthi yonke into esisho vele injalo vele mangithi mina hayithi xala igejile ingoma ebese abantu bacabanga ukuthi hayi ligejile ngempela kanti cha usuke eculile phela yabo. Usuke eculile hayi ukuthi usengaculanga ngeke ufike uye studio ugeje ingoma ezo19 ikhona ezizoculeka uyabona. So bafowethu mina ezumtshali eDumbe angiseze kuba mningi kulento yokubhoga ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe ikhona idamage engiyenzayo ekutheni iqhawe mhlambe umsebenzi wagcina ucindezeleka. So isifiso sami vele mhla ngiqala uTikTok kwangasikho mhlawumbe ukuzodelela abantu noma ukuzokuyisa abantu noma ukuzokhuluma kabi ngemsebenzi wabo. Nganaye ngena kuTikTok nje ngizoyihlekela ngaze ngavula i-account ngaqala uTikTok ngangenayo ne-account ngaze ngayivula i-account longihleka kwaba ukuthi sekuba nezinto engilokhu ngiyithanda ngiyilandelela njengazo zokubhoga nje ngagcina nami ke sengena sengibhoga kodwa ke uma iqhawe selikhulume kanjena mina bafowethu cha ngizothi ukunciphisa kancane bafowethu ngoba manje angeke bafowethu ingane zakwampunga seyilambe ngenxa into eyishiwo yimi yabo. So ngizothi ukuhlehlisa inyawo mina bafowethu hayi ukuthi angisekho ku TikTok cha ngizobe ngikhona nje ku TikTok ngizoqinisa kakhulu einkulumeni ngapha eqhaweni lami yabo. Ngalo la ngilidelile ngithi ngizobe ngiyikhulumela nje mhlawumbe izinto ezinhle elizenzayo makukhona okubhedayo ngiyahleka yabo. But angeke ngisawelela kule qhawe ngale ngoba sekucacile ukuthi ezinye zezinto sikhuluma zidlala kanti ngempela igcina sezobulala umsebenzi womuntu. So kuba bonke abafowethu abathinteka ngalesikhathi ngibhoqa
hey lento bengi-enjoy lento yokubhoxa ngifuna ukuqabela abanga ababhemu hayi bafowethu nonke nathinteka mina ngangidlala yabo ngangaqonde empi ngangaqondi bangidlalela nje yabo futhi nje ufuna ngimbhoxe ngicela ukuthi angi-inbox lapha nasho ukuthi mdala ungibhoxe hey mina ngiyakuthanda ukubhoxa abafana bakithi yabo manje ngingena ku-profile yomuntu ngibuka nje ithombe ibentathu ngisuke sengazi ngizobhoxa ngithini so ayiloko nje bafowethu niphile ngani zakwethu ningabakwethu nina bafowethu alikho elibi akuxatshenwe ngithi nje angixegise inyawo ngoba ngiyazazi ukuthi ngumuntu obhokayo futhi ngelilanga ngisiqinise ngempela isandla yabo so inhloso yami vele kwangasikho ukuthi mhlawumbe ngilambise ingane zakomunye umuzi yabo so ngizoye ngithi ukuthi qhumu uyabona bafowethu ngicela na kuma comment bafowethu ungalokhu ningixisha ke ni take it easy nje bafowethu ngiyayihlehlela mina ngimela le kude nalezi zinto zokubhoka phela iloko kuphela ngane zakwethu thank you.